Na kraju poslušajmo šta piše u pismu koje je najpoznatiji mason svih vremena napisao prije 146 godina. Laku noć. Albert Pike bio je advokat, pisac, oficir Konfederativnih američkih država u američkom građanskom ratu i mason. Pike je jedini oficir i vojnik Konfederativnih američkih država kojem je podignut kip u Vašingtonu. Pike se pridružio masonskoj loži, a 1859. godine je izabran za suverenog velikog komandira škotskog reda. Na tom mjestu nalazio se 32 godine. Pike i danas važi za najuticajnijeg i najpoznatijeg masona svih vremena. Pajkov rad u masoneriji godinama je predmet teoretičara zavjere. Pronađeno je jedno pismo Alberta Pajka upućeno italijanskom revolucionaru Giuseppeu Mazziniju 15. avgusta 1871. godine u kojem je napisao: Dragi brate Mazzini, da bismo zavladali svijetom moramo izazvati 3 svjetska rata. Treći mora biti protiv muslimana, a zatim ćemo izazvati veliku ekonomsku krizu i glad. To su preduslovi za uvođenje svjetske diktature. U pismu Pike je detaljno opisao pozadinu 3 svjetska rata koje iluminati planiraju pokrenuti kako bi ostvarili globalnu diktaturu. Prva 2 rata dogodila su se kako je predvidio. Prvi svjetski rat mora biti ostvaren kako bi omogućio iluminatima da zbace s položaja ruske careve i učine Rusiju tvrđavom ateističkog komunizma. Razilaženje i neslaganje između britanskog i njemačkog carstva bit će uzeto kao poticaj za rat. Na kraju rata uspostavit će se komunizam kako bi se preko njega uništile druge vlade te oslabili uticaj religija. Drugi svjetski rat treba biti potaknut iskorištavanjem razlika između fašista i političkih cionista. Rat treba biti uspostavljen na takav način da za posljedicu ima uništenje nacizma i jačanje cionizma u toj mjeri da omogući uspostavljanje suverene države Izrael u Palestini. Za vrijeme rata međunarodni komunizam mora postati toliko jak kako bi bio protiv težak kršćanstvu, koje će biti obuzdano i držano u pozadini sve do trenutka kada će biti potrebno za konačnu socijalnu kataklizmu. A evo šta Pike kaže o Trećem svjetskom ratu. Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem različitosti između političkih cionista i islamskog svijeta. Pike je već tada znao da će se pojaviti cionistički pokret i uspostaviti Izrael. Rat treba voditi na takav način da se islam i politički cionizam međusobno unište. U međuvremenu, ostale nacije bit će prisiljene boriti se do te tačke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Nahuškat ćemo nihiliste i ateiste, isprovocirati ogromnu socijalnu kataklizmu koja će u svojim strahotama jasno pokazati narodima učinak potpunog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja. Tada će širom svijeta građani, prinuđeni braniti se od revolucionarnih svjetskih manjina, istrijebiti uništivače civilizacije i gomile razočarane kršćanstvom, čiji će duh od tog trenutka biti bez smjera i cilja, žudeći za idealom, ali ne znajući na šta bi usmjerili svoje obožavanje. Primit će istinsko svjetlo kroz univerzalnu objavu Luciferovog nauka, koji će biti iznesen pred javnost. Ta objava bit će rezultat opšteg reakcionarnog pokreta koji će uslijediti nakon uništenja i kršćanstva i ateizma, oba istovremeno i pobijeđena i iskorijenjena, piše u pismu Alberta Pajka italijanskom revolucionaru Giuseppeu Mazziniju 15. avgusta 1871. godine.